Wey'ngane zakwethu la ey'ndabeni ey'ngenayo sekuvele ividiyo la khona uSjava ephoxa khona omunye wabalandeli obefuna ukushutha naye ephethe utshwala. Kule vidiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana, uSjava utshela lo mlandeli ukuthi akangezi ngotshwala uma efuna ukushutha naye. Lezi ndaba-ke kubukeka zenzeke kwenye indawo yokucima ukoma okanye kwey'ndawo zokujabula. Kodwa-ke ngale kukhuluma kakhulu nansi ividiyo la khona uSjava ekhuluma khona nomlandeli la obekuphuzwa khona utshwala. Ngaphambi kokuthi ngiyifake ividiyo, ngakuthokozela ukuthi ngizwe umbono wakho lapha naku-comment section emva kwale vidiyo, uphinde futhi ucofoze usubscribe ukuze uzokwazi ukuqhubeka uthole futhi ezinye zey'ndaba ezenzakalayo. Nansi ividiyo. Mana ngapha, mana ngala. Ngoba la hlase utshwala lo tshwala. Lo tshwala lo.